Thutha wa ndeto gukorwo ikiumbuka muthenya wa ira ciegie muini wa nyimbo cia gutwara andu matu-ini kana gospel songs uikaine ta Muite ka Wairimu no uria kurerikana ati ni agikorirwo agikinyita ciana igiri kia hinya kuria uguo kundu kuikeneta kia Matheri-ini county ya Murang'a. Kahi ka miaka 9 na kairitu ka miaka 7 riu mundu ugwitwo Muthee Ndengenye na uria watumire Muite agikorwo agikimenyekana muno makiria guku bururi-ini wa Kenya thutha wa gukorwo agikimuteithiriria thiini wa wini wake na rwimbo ruria akorirwo agikimenyekana naruo. Riu Muthee Ndengenye muthenya wa muthi ni akorirwo agithii gucerera Muite ka Wairimu kuria agikoretwo akihingiirwo borithi-ini na ni agikorwo agikimutetera kana ni agikorwo agikiruta his side of the story na agiguthomera ndumiriri iria agikorwo agikiruta rurenda-ini rwake rwa Facebook. Muthee Ndengenye Alex Muriuki augite this case of Muite ka Wairimu official has been disturbing me daily. I don't want to take sides in whichever the case. I hope justice will prevail. Sahi nimetoka kwa prison to check him and kwa vile tumekana yeye sana ni come twist kabisa, and let me say sasa hapa ni Mungu apeane justice. I thank how officers juu hawajanikataza kuongea na yeye, which means hakuna kitu inafichwa. Justice will prevail. To online bloggers, stop siding with one. Let the court do its work. I guess something fishy will happen. Mimi sitaongea mingi. If what is said ni ukweli, then he should face the law. But if it's agikoragigikira doti shiganona na agikiuga God will answer the blah blah blah. I'm not taking sides. Niko neutral. Pia mimi nataka kujua ukweli. Let's wait. Ndengenye agikirikirira kugo na agikorwo agikira mbica ici agikiuga ati rugano ruru rwa mundu gwitwo Muite ka Wairimu rwa unyitani wake hinya rukoretwo rugikimugia muno makiria na agikorwo agikioya kanya kana ndagika ciake ciganona ukorwo agigicerera Muite ka Wairimu thiini wa borithi kuria agikoretwo akihingiirwo kuma muthenya wa Kiumia tariki 18 na agikorwo agikiaria nake agikiuga ati ndakorwo agikirugama na murugamo wake we mwene indi akurugamira haria akiri neutral ndakorwo agigicide na Muite kana family ya iria kurakirikana ciana cio nicio ikinyititwo okia hinya akiuga wendo wa Ngai urogituika wa gukionana nayo wa gukwirorera justice igikorwo ikionekana na Muthee Ndengenye agikorwo agikirutira bloggers kana online bloggers kimera ati ni wega magikorwo magikirora miena yothe ya rugano kana both side of the story, no ti gukorwo magigicide na mwena umwe na kuria kurakionekana hihi aragikiuga ati magikwata kwa gukorwo magikiaria na mwena umwe tu wa kuria ciana icio irakirikana kuria ndiko kiumite na tugakiuga rugano ruru rwa Muite no rathi na mbere na gukorwo rukirumanirirwo na kuria ageterire guthi na mbere na gukorwo agikihinguririrwo thitango nigetha ukimenyekana hihi ndeto ino ni yama kana hihi Muite ni agikorirwo akinyita ciana ici kia hinya kana ndagikorirwo agigika agiko o kiu na mwirori gumenyithia ni nduguthi na mbere na gumenyithia maria marathi na mbere na kuhanika na nguririkanie ndukakorwo ukiriganirwo gukorwo subscribe ha Gwikuirwo media no hinye notification bell nigetha hindi ciothe tuki upload video njeru korwo wi wa mbere gukorwo ukimiamukira ni njitagwo Nyarari ya Murang'a.